radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri wa kabiri itariki y'umunani z'ukwezi kw'indwi muri 2025. Mu Burundi havuga urubanza rw'abantu 16 baherutse gufatwa n'inzego z'umutekano ku caha co kwica abanyagihugu batandatu, 10 muri abo bafashwe bakaba bahawe umunyororo w'ubuzima bwose. Mu Rwanda uyu musentare ya Gicukiro yongeye gusasa mu rubanza rw'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire yaburana ku ngingo yo gufungurwa vy'agateganyo. Turaja no muri sentare ya Nyanza aho Aimable Karasira nawe yakomeje kwisobanura kuri bimwe mu vyaha aregwa birimo kugira ubutunzi atatangiye inkomoko. Ubwa mbere mu mateka abaganga bagiye gutangura gukoresha umuti wo kuvura malaria ubereye ku bana bakiri bato kuva kubakivuka. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka. Nongeye kubaha ikaze. Umuryango ujeje gutabara imbabare Croix Rouge umenyesha yuko habaye ubwiyongere bw'imfu n'abakomereka hafi y'ahatangirwa imfashanyo mu karere ka Gaza. Croix Rouge kavuga yuko ubuvuzi muri Gaza busanzwe bwararengewe n'ibitigiri by'abagwayi kuva uwo muryango ufashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel utanguye gutanga imfashanyo muri ako karere muri Rusama. Abenshi mu bafisi bikomere bakomerekejwe n'amasasu. Uwo muryango ukamenyesha yuko mu kwezi guheze honyene umaze kuvura abarenga abavuwe mu mwaka uheze wose muri ako gace gasigaye ariko konyene karimo ibitaro bikora. Israel ivuga yuko uburyo uwo mugwi wayo ukoresha mu gutanga imfashanyo butuma Hamas idashobora kwiba ibifungurwa. Icegeranyo gishasha c'abahinga mu mategeko bo muri Israel cerekana yuko icaha co gufata abantu ku nguvu n'ihohotera rishingiye ku gitsina byakwiragiye kandi byabaye mu buryo bwisubiriza mu gihe c'ibitero byo ku itariki y'indwi z'ukwezi kw'icumi muri 2023 umunsi Hamas yagomora ibitero kuri Israel. Umugwi w'abahinga mu mategeko Dina Project umenyesha yuko wegeranije ivyo wabariwe n'abarokotse, ababibonye hamwe n'abahoze bari mu mino ya Hamas bari bajanywe nk'inyagano kugira ngo bandike icegeranyo cabo. Abahinga bavuga yuko abagwanyi ba Hamas bakoresheje gufata ku nguvu nk'igikoresho cyo kwifashisha mu mugambi wabo w'ihonyabwoko kandi bafise intumbero yo gukurako agateka ku bantu b'abanya-Israel. Uwo mugwi wibaza yuko ico cegeranyo cawo ushobora kuzofasha gishobora nako kuzofasha abajejwe gukurikirana abakoze ivyo vyaha. Imbere y'ibi ishirahamwe mpuzamakungu hamwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha vyaragirije abagwanyi ba Hamas gukoresha ifata ku nguvu n'ihohotera rishingiye ku gitsina muri ivyo bitero byo ku itariki 7 z'ukwezi kw'icumi muri 2023. Tuje mu karere mu Rwanda, sentare y'intango ya Kicukiro yatanguye kuburanisha urubanza kwipfungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Victoire Ingabire, umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda akurikiranwa ku vyaha bifitanye isano no gushaka guhirika ubutegetsi no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Ni ivyaha Burundi inzego z'ubutungane mu Rwanda zimaze iminsi zirega bamwe mu bayoboke muhari wiwe. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucana yakurikiranye ibyavugiwe muri sentare adutegurira inkuru ikurikira. Mu rukiko Ingabire Victoire yagaragaje inzitizi ebyiri kuri uru rubanza rwe rw'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Yavuze ko yifuje kunganirwa n'umunyakenya, icyifuzo cye agishyikiriza urugaga rw'abavoka. Yifuza ko rwamuha ibyangombwa byo kwemererwa gukorera akazi mu Rwanda, bikaba bitarakunda.
yasobanuye ko umunyamategeko Gatera Gashabana afite abandi benshi yunganira barimo abayoboke b'ishyaka rye 9 basanzwe bari mu rubanza rwo gushaka guhirika ubutegetsi ko bitamworohera kumwunganira wenyine. Metere Gashabana yabwiye urukiko ko umuburanyi kunganirwa n'uwo yihitiyemo ari ihame mu migendekere myiza y'urubanza kandi ari uburenganzira ntayegayezwa bw'umuburanyi. We na Ingabire basaba urukiko ko rwabasabira mu rugaga rw'abavoka kwemerera uwo munyamategeko wo muri Kenya uburenganzira bwo kumwunganira, kandi ko u Rwanda nka kimwe mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba rwagombye kwemera umwanzuro w'uko abavoka bo muri ibyo bihugu bemerewe kunganira abaturage babyo. Ni mu gihe umushinjacyaha we yavugaga ko mu bushinjacyaha Ingabire yari yunganiwe n'umunyamategeko yifuza, umushinjacyaha agasanga kurwanira kuzana umunyakenya ari ugushaka gutinza urubanza. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko mu rubanza rw'ifunga n'ifungurwa humvwa impamvu zikomeye zituma umuntu akomeza gufungwa cyangwa agafungurwa by'agateganyo, ko inzitizi zo gushaka undi mwunganizi zitabuza ko urubanza rufatwaho umwanzuro. Kuri icyo kibazo urukiko rwavuze ko nta bubasha rufite bwo kwinjira mu mikorere y'urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Abo mu ruhande rwa Ingabire kandi bagaragarije urukiko ko bahabwa umwanya wo gutegura umwanzuro washyikirijwe n'ubushinjacyaha kugira ngo bategure ubwiregure bwabo. Metere Gashabana agaragaza ingorane ngo z'uko iyo agiye kureba umukiriya we RIB isigarana mudasobwa ye na telefone bigatuma badashobora gutegura urubanza. Urukiko rwanzuye ko iburanisha rizakomeza tariki 15 z'uku kwezi mu kwirinda gutinza urubanza mu nyungu z'ubutabera. Ingabire Victoire yafashwe nyuma y'uko urukiko rukuru mu kwezi gushize rutegetse ubushinjacyaha kumukoraho iperereza ku mpamvu z'uko rutanyuzwe n'amakuru yatanze ku bayoboke be bamaze igihe baburana ku byaha byo gushaka guhirika ubutegetsi. Urakoze Yves, turagaruka mu manza tubanze ku makuru yerekeye amagara y'abantu. Umuti wa malaria ubereye ku bana barimo n'abakivuka wemewe gutangura gukoreshwa ubwa mbere mu mateka. Ibiharuro byo muri 2023 ari navyo vya nyuma biherutse kwegeranywa bishobora kuboneka byerekana ko impfu zigera ku bihumbi 600 zifitanye isano na malaria. Hafi izo mpfu zose nizo ku mugabane wa Afrika, kandi izigeranywa muri 3/4 vyazo nizahitanye abana bari munsi y'imyaka 5. Ni inkuru ya Dominic Hughes mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. Ubuvuzi bwa malaria ku bana buriho, ariko kugeza ubu ntabwo ari buhari by'umwihariko ku mpinja n'utwana duto dupima ibiro biri munsi ya 4.5. Bari basanzwe bavurishwa imiti igenewe abana bakuru. Ariko rero ibyo bigatera inkeke kuko imiti y'abo bana bakuze ishobora kuba idatekanye ku mpinja zifite umwijima cyangwa igitigu mu Kirundi ubu gikura, kandi imibiri yazo yakira imiti ku buryo butandukanye. Inzobere rero ziravuga ko ibi byateye igisobanurwa nk'icyuho mu buvuzi. Ubu noneho umuti mushya wakozwe n'uruganda rw'imiti Novartis wemejwe n'abategetsi mu Busuwisi, ndetse birashoboka ko mu gihe kibarirwa mu byumweru uzakwirakwizwa mu turere n'ibihugu biri mu bwandu bwa malaria buri hejuru kurusha ahandi. Novartis irateganya kuwukwirakwiza cyane cyane ku buryo butarimo inyungu. Ibihugu 8 bya Afurika nabyo byagize uruhare mu gusuzuma no gukora amagerageza y'uyu muti, kandi byitezwe ko bizaba ibya mbere mu kuwubona. Birimo Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigeria, Tanzania na Uganda. BBC gahoza miryango idushikanye ku isaha imwe iburi minota hafi 22. Reka dusubire kwa Yves Bucana ku nkuru z'imanza. Ubu noneho tuje mu rubanza rwa Karasira Aimable rukomeza mu rugereko rwa sentare nkuru ikorera mu mujyi wa Nyanza mu majepfo y'ico gihugu. Uyu munsi Karasira yakomeje kwisobanura kuri bimwe mu byaha aregwa birimwo guhana no guha ishingiro jenoside ndetse no kutagaragaza inkomoko y'umutungo wiwe. Ku murongo wa telefone rero twavuganye mu kanya, ambwira ko yakurikiranye urwo rubanza n'abandi rero kumubaza uko byagenze mu ntahicese y'uno munsi. Mu rukiko rukuru rukorera hano i Nyanza, Karasira uyu munsi yakomeje kwiregura ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo we ndetse n'icyaha cya ruswa cyangwa iyezandonke nk'uko hano babyita. We n'umwe mu bamwunganira Maître Brice Bikotwa basobanuye miliyoni 11 z'amafaranga y'u Rwanda yafatiwe kwa Karasira iwe mu rugo ubwo bajyaga kumusaka. Bavuga ko ayo mafaranga yari kuri konte ya mobile money,
abantu baba bafite kuri telefone ngendanwa, avuga ko ayo mafaranga harimo ayo yahawe n'abaguze ikibanza iwabo bamusigiye, kandi ko kuba yarishyuwe anyujijwe kuri konti ya mobile money bumva ari ikimenyetso gifatika. Banavuze ko andi mafaranga agera kuri miliyoni 9 yakusanyijwe akoherezwa kuri Karasira hakoreshejwe iyo konti ya mobile money, biturutse ngo ko yari umwarimu muri kaminuza akirukanwa ku kazi, hanyuma yatangira kuririra abantu batandukanye nyine bakishyira hamwe bagatangira kumufasha mu mibereho ye ya buri munsi, ndetse we na murumuna we. Bavuga ko nabyo ari ibintu byumvikana kwifashisha abantu. Hari kandi ibihumbi 9 by'amadolari yoherejwe kuri Western Union, ayayo bayasobanuye bavuga ko Karasira yayishyurwaga nk'umuntu wakoreraga ibiganiro kuri YouTube, yayishyurwaga na YouTube. Uzi neza ko ari nabyo ibyo biganiro ari byo shingiro ry'ibirego akurikiranyweho, birimo guhakana no guhishingiro jenoside ndetse no gukura amacakubiri. Hakaba n'andi mayero 300 yasanzwe iwe mu rugo, yo Karasira avuga ko aya ari amayero 300 yasagutse ubwo yoherezwaga kwiga muri Sweden muri 2008. Akavuga ko yacunze neza ayo yahawe ku buryo yasaguyeho aya mayero 300. Muri make Yves, umuntu yovuga yuko Karasira amafaranga abazwa inkomoko yayo bangana gute muri rusange? Florentine, menshi kuko hari andi yabajijwe mu rubanza ruherutse, miliyoni nka 30 uyabaze mu manyarwanda, ugiye uyaterateranya yose, kuko harimo amayero yavuga ko yishyurwaga biturutse ku biganiro bya YouTube, akavuga yo yagiye agurisha imitungo yasigiyeyo n'iwabo, akavuga nayo ngayo rero abantu bagiye bakusanya byo kumuremera, byo kuvuga ngo reka tumufashe kubera ko yirukanwe ku kazi. None Yves, umuntu yovuga yuko urubanza rwiwe muri kino gihe go bagwerekeza he? Ni urubanza rusa naho rugenda rusatira umusozo, kuko yarangije kwiregura ku byaha byinshi. Aregwa ibyaha 6 birimo guhakana no guha ishingiro jenoside, gukura amacakubiri no gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha leta abaturage. Ibyo byaha rero yarangije kubyireguraho, urubanza rukaba ruzakomeza kuri uyu wa 4, akomeza kwiregura ku byaha bisigaye birimo ibyo bya ruswa ndetse no kutagaragaza inkomoko z'umutungo. Ahandi hiriwe urubanza ni muri sentare nkuru ya Bujumbura mu Burundi, aho yaciriye abashika 10 mu bantu 16 baheruka gufatwa n'inzego z'umutekano bagirizwa icaha co kwica abanyagihugu 6 bo ku mutumba wa Gasarara, komine Nyabiraba, intara ya Bujumbura nyene. Abandi baciriwe iminyororo iri hagati y'imyaka 23. Mu ntango z'indwi heze niho abanyagihugu 6 barimo abagabo 4, umugore umwe n'umukobwa bicwa baturiwe, abandi bategwa amabuye aho nyene mu Gasarara bagirizwa uburozi. Reka ivyabaye mu rubanza guno munsi tubibaze Jidasi Hundimpundu. Imiryango yiciwe yari yagumye itakamba isaba ubutungane ko bakubita intahe mu gahanga abayigandaguriye ababo. None sentare nkuru ya Bujumbura yumvise akamo kabo. Mu ntahe y'ikibiriraho abagabo n'imisore bagera kuri 10 baciriwe igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose ku caha cyo gutegura no kugandagura abantu 6 no gukomeretsa bikomeye umukenyezi umwe. Abandi 2 baciriwe gufungwa imyaka 20 ku ruhara rwo gufasha mu kugandagura abagore 2 bavukana. 4 mu bahanywe baciriwe gufungwa imyaka 3 bagirizwa ko batigeze batabara. Hari n'abandi bejejwe. Mu ntango z'indwi heze niho ku mutumba Gasarara, komine Nyabiraba, intara ya Bujumbura, haba ubwicanyi bwatangaje abatari bake. Hadutse umugwi w'imisoresore n'abagabo uja gufata bamwe mu banyagihugu ubikeka k'uburozi. Abiye misore yafashe yaciye bagandagura, ibaturiye, abandi nabo ibikisha amabuye, abandi nabo irabakomeretsa bikomeye. Abitavye Imana ni 6, abagabo 4, umugore umwe n'umukobwa umwe. Bukeye ubushikiranganji bw'umutekano bwatangaje ko bwataye muri yompi abantu 16 bagirizwa ico caha, kandi ko ubwo nyene baciye bashikirizwa ubutungane. Unaho duha umwanya abakunzi b'urunana. Rero yatangiye gutera Chris icyizere. Hagati aho Pascal mu iperereza n'urunana. Niko mukobwa ibyo bintu bijya bibaho? Nanjye mbyumviye aha ntabyo narinze. Ariko mukobwa wagiye ureka kubeshya koko.
maze n'uyu munsi mu gitondo twabyutse dusanga bicaye ku ibaraza none ngo ntabyo mwari muzi. kandi rwose si uko tubinuba pe nuko turabaha ariko uriya ni umuco mubi mutoza abana. Nimutisubiraho ngo mushakire abana banyu amafunguro mugakomeza kubabyukiriza mu baturanyi basaba ibiryo, bazakurana umuco mubi wo gusabiriza. Barinde ba bagabo n'abagore badashobora gutekereza gukora ngo bigire, ahubwo bumva bagomba gutungwa no gusabiriza. Erega mw'abantu mwe ntawanga ibyiza arabibura. Ibyo byose biterwa n'ubukene bwatwigizeho akarande bwo kanyagwa. none se twaduha amafaranga nk'ayo twananirwa kubagaburira iyo migati ya buri munsi ngo tunabatekere igikoma kirimo isukari n'amata. Nimubeshyere ubukene kuko ikibazo mufite ni imyumvire n'imyitwarire mibi kurusha ubushobozi. Noneho ubu twanga kugaburira abana bacu ibintu byiza dufite ubushobozi bwo kubibabonera. Mukobwa ja, amafaranga munywera buri munsi muyakoresheje mu kwita ku bana banyu, mubahahira ibiribwa bigizwe n'indyo yuzuye, mubagirira isuku munabitaho uko bikwiriye. Nta muntu hano i Nyarurembo wabarusha abana basa neza kandi bakura neza. Ariko ko ari uko nawe mwatubonye tunywera ngahe. Agacupa kamwe ka 500 mfata na Pascal agafata kandi niko kamaze amafaranga yagombaga kutugira abasirimu. Mukobwa ja, uretse kubeshya mutanamwe icupa rimwe ngo murekeraho, ubundi niyo byaba byo amafaranga 1000 mukoresha mu inzoga za buri munsi murayita make. Urumva uyazigamye umwaka wazarangira mufite angahe? Si 365. Shaka yego kutugira inama ni byiza ariko namwe mujye mureba n'uwo muzigira. Ubu se koko umuntu nkanjye udafite icyo kwihera abana yakwizigama ate? Erega kwizigama ntabwo bisaba ko umuntu aba yasaguye, ahubwo ugomba kugena icyo wizigamira mbere yo kutangira gukoresha na makeya wabonye. Ikindi kandi ukirinda no gusesagura. None se niba mwivugira ko buri munsi mu inzoga z'igihumbi, urumva yo mwaka we muzigama ngo azabafashe kwiteza imbere atari yo nyine mu marira mu kabari. Ego ko mana yanjye, ubu se wakoraga iki mu kiliziya niba udashaka kunsuhuza aranguye? Ariko wagiye ureka kwiyenza wa mugore we, ubwo uranshaka w'iki koko? Uranyurira ko mvuye mu kiliziya se ni Yesu? Yego nyagasani ni y'Imana. None wakabimenye? Ubwo se biziki niba utiza urukundo? Nta rukundo mfite rwo gukunda shitani. Ariko nanone ntabwo wareka gusuhuza umuntu muvanye mu kiliziya mama. Umuntu niba kwanga abakwanga nawe mwange. Yego mana. Umva, sinzi impamvu ufusha ubusarero umwuka wawe umuha mwaramutse. Yewe. Umva mugore. Humura nanjye rwose naje kubasuhuza atari urukundo. Noneho ngukuriragaho ukuntu. Nagira ngo rwose menye niba abapfumu banyu barabahaye intsinzi yuko nyine muzegukana titireri. Yolo. Ese ubwo wowe warebye ko kubona ahantu heza ho kuvugira ayo manjwa yawe ari hano ku kiliziya sori? Amanjwe y'abazanye ko niwe wayazanye. Si wese watangiye avuga ngo jewe nare yatwara kuroze. Ibyo byararangiye ndumva twabireka sori. Byararangiye rwose. Kuko niba wiyita ko ukiri muto kandi ujijutse kurusha mama, ndumva utaguma mu mpaka z'amarozi rwose. Arewe, ariko Agnes, tukabireka gutyo se gusa ukuri kutagiye hagaragara. Okore, ukuri nyabakisi. Urashaka se ko bagufatana amarozi mwarogesheje umwana wanjye? Uzayagaragaze, hari imbabazi ngusabye. Ibyo mwabiretse koko sori. Icyangombwa se uko nakize ndi muzima. Umva nye, urubwa nyoko yatwambitse. Urumva byarangirira aho ngaho koko nkaho nta cyabaye. None se nyine kubizi ko ntacyo wakoze, ikibazo ufite ni ikihe? Ikibazo gisigaye si ikindi nicyo gushyira ahagaragara ukuri ku byabaye abantu bakabimenya. None se cyabaye ko ari uburwayi, hari utarwara? Arewe, kutavuga se ko uburwayi bwatewe n'ibirozi nyoko yari yaguhaye ngo ujye kuroga Chris mu rugo iwe, wahagera maze rero akabigutesha bikarangira ari we bigarutse. Bivuge nabyo. Gabanya sori, gabanya. Mbega amagambo y'uyu mugore hano. Mama, wirwaneho rwose umva. Njye uransanga mu rugo nge ndatashye. Ibi bintu si ariko wagira ko ubwoba nk'ubw'akatadowa wa mu mukobwa we. Ubusore naraguhabuye pe urabebera aho kuza ngo tumuteranire maze tumubwire tumukurugutura amatwa zibuke. Cyakora bazabashakira umushahara kuko rwose muravunika cyane. Ibi tubikorana umutima ukunze w'ubushake n'ubwitange kugira ngo dukomeze kugira abaturage bafite ubuzima bwiza. Ntabwo tubikora tureba amafaranga. Gusa ngiye mbona munakabya kwitatsa. Ubundi se cyo mukora kidasanzwe ni iki ku buryo mudahara abantu bahungabana? Yewe, ibyo si nge wabivuga. Abo dufasha nibo bavuga niba babona hari icyo tumaze cyangwa ntacyo. Dore nkawe ejo bundi wasibye gahunda wahawe n'umuganga yo gusubira ku kigo nderabuzima kwipimisha inda. None se ko nabwiye Pascal ngo tujyana kanga kandi abaganga ari bambwiye ko ngomba kuzagaruka ngarukanya n'umugabo. Urumva nari gushorera utwe no kwa muganga ngo ndaje. Pascal. Aho gusiba wari kugenda wenyine
uko bari kugusuzuma ntiwice gahunda wahawe yo guhura na muganga, wenda Pascal mukazajyana ubutaha. Kandi yarabyanze ngo ntaho azajya. waretse kumbeshyera wa mugore we, ibyo nabivugiye he? Ejo bundi nkubwiye ntuzamperekeze njye kwipimisha wambwiye ngo iki? Ibyo ntabyo twavuganye w'imbeshyera. Vuga wenda ko hari wibagiwe itariki baguhaye naho ureke kumpfana. Reka mbabwire mukobwa jana nawe Pascal. Byashoboka ko yaba yaribagiwe koko. Cyangwa se nawe warabuze umwanya nk'uko abivuga. Ariko noneho aho mwibukiye nimukarabe mujeyo. Nakaraba agende utwite. Nukuri nta mwanya mfite rwose wo kwirirwa ku kigo nderabuzima ngo naherekeje umugore. Aya pe. Nubwo udatwita ariko nawe ufite uruhare rukomeye kubungabunga ubuzima bw'umugore wawe n'ubw'umwana atwite. Nyine se ko ari utwite. Ngira shaka ko nkora iki mujyana. Ndashaka kumuba hafi igihe atwite. Ukamwibutsa kubahiriza gahunda yahawe na muganga yo kugaruka kwisuzumisha nk'umugore utwite. Kandi mukajyana, urumva? Kugira ngo inama zo kwita ku buzima bwe n'ubw'umwana atwite muzihabwe muri kumwe. Ibyo si byo nanjye nakubwiye ukantera utwatsi Pascal. Nta mpamvu yo kugutera utwatsi. Kuko ibyo bizabafasha kubungabunga ubuzima bw'umugore utwite ndetse n'ubw'umwana uri mu nda. Ntacyo mvuze ntiteranya. Ubwo ntiwumva mujyana. Ubwo ntiwumva ko ibyo uvuze byose utaye inyuma yahuye. Pascal urumva azamperekeza. Ndabona rero mwishyize ku cyangwe. Umva icyangwe kihese we. Uretse Claire umaze kwiyogoshesha ubundi si ibisanzwe. Ariko se kukiyogoshesheje we iyo utereka akazawusuka? Naramubwiye arananira pe, ubanza agira ngo turacyari mu mashuri yisumbuye. Niko se we muratashye? Koropeza yaramerekeza se tuje kwiyogoshesha, urumva twaba dukora iki muri centre kandi bandangije. Sha mujye mucishamo mufate n'utunota duke muganire n'inshuti zanyu. Sha cyakora kongera guhura nyuma y'ishuri biba bigoye pe. Sigaye nicara ngakumbura inshuti zanjye zo ku ishuri. Sha se ko mama yirwariye. Ubundi nk'ubu mu biruhuko yakaba yaduhuriza munsi y'umunyinya twese nk'urubyiruko. Kuko Feliciane na Nyiraneza twatoye rwose ngiye ndabona basinziriye. Reka mbarabure rero. Mbafitiye umuhuro w'urubyiruko. Rahirase uzaba ryari? Umva turi kubitegura kandi uzaba vuba cyane. Nitumara kubishyira ku murongo tuzabamenyesha, ababishaka mwese muzaze. Ni urubyiruko rwose rwa Nyarurembo se cyangwa ni abantu runaka bagomba kuzabyitabira? Umuntu wese uzabishaka azazamo. Nese muri kubitegurana n'abandi niba atari Nyiraneza na Feliciane batorewe muri club y'urubyiruko munsi y'umunyinya. Tukaba twarabatoye abayobozi bahari. Hari abatipe n'abasista basobanutse barimo kubikurikirana. Ubwo niba atari Nyiraneza na Feliciane twitoreye se ubwo ni bande Mimi? Va kuri abo baturage batazi no kwambara inkweto wana. Nakubwiye ngo hari abajama basobanutse bari gutegura ibintu. Umva bizaba ari fire burning muri Nyarurembo yose. Aho umva nge ngombe maboneke pe bapfa kutazatwishyuza gusa. Niba sari ibikorwa by'urubyiruko bigomba kuduriza munsi y'umunyinya batwishyuza gute? Rekana no munsi y'ibinyinya kere ni ibirori byo kuryoshya ntabwo ari biriya byaba mu Lopez na Feliciane. Biriya babyukira muri malaria, mu gakingirizo, mu nda zitateganyijwe, gahunda yose ikaba amasomo gusa. Ubushye tutarize. Ushatse kuvuga ko ari amasomo y'ubuzima bw'imyororokere twigira munsi y'umunyinya atari meza se Mimi? Varera mugere Pascal. Uriya nakubwiye ni ukuri pe. Ibintu byo guteretana buriya ni ibintu bikorerwa mu bwihisho ku buryo utapfa kubimenya. Ariko byanze bikunze. Kuri iriya ndamukobwa jana ayikuye hariya ku ishansiye mu mazi igihe mukora. Nta handi. Cyakora byo sinabyemeza cyangwa ngo mbihakane. Ariko icyo nzi nuko rwose niyo yaba yarahitewe n'umugabo dukorana. Ntapfa kubimenya. Kuko niyaba yarayimuteye turi mu kazi rwose oya. Ariko wenda wambwira uti kanaka niwe bakururana mu kazi cyangwa se niwe batahana. Ariko rero aho naho nabangiye kongera umwuka mubi mu rugo rwanyu. Gutese. Buriya umuntu ashobora gutahana n'undi kuko ari we batahana mu cyerekezo kimwe. Umuntu kandi ashobora guhura n'undi mbese bakaganira bakavugana uko akazi kagenze ariko nyine batageze begerana. Bisabye ntibyabaho. Ubu ndakora ikibusho. Ko inda yo rwose si yanjye. Nuwambwira ngo ndahire narahira nkirenga nukuri. Oya wenda ishobora kuba atari niyawe ariko rero biranoroshye.
ako busho koko nawe ubu biroroshye kugerekwaho inda utateye koko nabo nabyaye nabuze icyo mbaha none ngo nishyireho abo mbyarirwa n'abandi bagabo icyo mvuga cyoroshye si icyo icyoroshye ni ukumenya niba inda ari iyawe cyangwa atari iyawe nzabimenya nte rero ndangira umuti rwose wabinkorera nicyo nshaka kubwira rero Pascal wowe gumana n'umugore wawe sibyo ndakumva mbese rwose bigire nk'aho nta cyabaye nagusaba kumerekeza kwa muganga mujyane nagusaba kumuhahira ufite amafaranga nabyo ubikora uhaye urumva ariko ubwo wibuke neza igihe muruka kubonana nuko umwana navuka rero uzabara amezi nzabara amezi amezi se niyo azanyereka ko umwana ari uwanjye cyangwa atari uwanjye ariko Pascal ndakumva ubwo ntabwo uzi ko umwana avukira amezi 9 ntubizi ndabyumva ibyo ndabizi nabyara rero amezi 9 atararenga uhereye igihe mbese muherukanira yego umwana azaba ari uwawe nabyara nyuma y'amezi 9 ubwo umwana nyine azaba atari uwawe ariko se ko ibyo bintu byaba byo we byaba byo nyine byaryo atandatu yo ndumva rwose umva arashize kuvaho nigiriye mu buriri bwanjye yego buriya siriya nda iravuka mu mezi 3 ari imberera ntiwumva se ikintu nashaka kukubwira nabyara muri aya mezi 3 umwana azaba ari uwawe ariko nyine nabyara nyuma y'ayo mezi uzahebe uzaba warabaye nduhira abandi urakoze pe urakoze uzaba warabaye nduhira abandi pe ngaho simpe neza se komera ariko mbanze ngusuhuze waramutse neza umva sha reya mu gitondo nagiye mu misa wowe sori n'ujya mu misa ya mu gitondo cyane rwose ibaza nyine ikintu cyatumye njya mu misa ya mu gitondo nashakaga kubwira Rangwida nkamukurugutura irangiye rero koko murahura uramubwira namubwiye ko namutokoje nkamutokombeza namubwiye ntiwamupfumu uraguza kubi nzongera kumva ucisha muri ako kayozo kawe izina Sorina cyangwa Reya ntumva uzabona uwo ndiwe ubwo yakoroheye ko nzi ko nawe atoroshye ariwe ngo yanyoheye gese ndinjije nacunze ari kumwe na Rumarinkwi maze mukandira intobo mu jisho ashatse kwitera hejuru Rumarinkwi isoni ziramwicara bebera wakoze kumunyumvishiriza nyakumvira ijeri nikimfashe hasi kinkure mu matikugere ya sindoga nkoresha tekinike zanjye yego rata ahubwo se kutambwiye uko ejo byagenze niko imbiba se wayitaye mu kamasho yewe sori ngewe uriya muhungu ngiye kumureka pe uti naraye mbyiboneye rwose isake ntibika yo ese bambe nuko bimeze mana yanjye we mbese nyine washyize amata imbere y'ipusi nanirwa kuyanywa sori uriya muhungu sinzi uko namukubwira ariko icyo naraye niboneye cyo nta kigenda pe none se wabonyeho umuhungu muzima umukobwa asanga muri dushe ngo bakarabana wo kumwishimira agaturumbuka akiruka nk'usanzwe n'intare ibyo wabibonye ngo atambona da nyumvira wabagiye muri dushe yo hanze ibaze ntarumiwe gusa nakwanga kukubona ahubwo ntavuge ko ntacyo afite akubonesha intama zaramwangije byararangiye ngewe nahise mbibona ko rwose kiriya kibazo cy'urushinge rudakora ari nacyo cyatumye asubika ubukwe bwe na Nyesi ku munota wa nyuma rero si urugamba rwo kwegukana Chris arushoreje aha naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze abo mu runana nibo bashoje ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa kabiri imbere yuko ndabasezera ndababwire yuko mu Burundi hiri urubanza rw'abantu 16
bagirizwa kuba byarishe mu ntango z'indwi abantu 10 muri bo bakaba rero bahawe igihano cyo gufunga ubuzima bwose. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Jacques Tegeka na Florentine Kwizera. Tubashimire mwese abahisemwe BBC gahuza miryango.